Talamut Dr. Tolu NRK Kaolona Imuroko ay toloto ay nerilo ay ningo shitna potukesi tamatan wa pedo tekere amuka adekana tetanus buda yeno ni kapate sojao na adekane bakabe tetanus adekane bakki cetu robetere gege tetanus dumuntu wene jey dumu jimi so da jimi ngina muna ya dumu adekana tetanus adekana dumu tetanus tunga ruana po mame to wene jari dumu tetanus na mamji jari na rai era riebo ne tiono no peta isabiti ni woni okawo apota to kiasi eja kaite do pa dexa nen ikarune peta kaisa una lukanya lo bodo mariebo na tetanus apota mukiata aparasa dis otwani ibore ni ngara kino ni se katla tetanus angesi kacha ute kojo kano bala kana tetanus joksne katangon kara kido mujo ajime achekere ano ine parashano ete piedo ilo na lo stabusho egegela kana ta kura ikona ikara kido mujo adi ajime otoma kangas perore pisongoni aina kinja yuara konye ara imamji do monte pisongoni tere kina jokera langiru na polo noi otoma kwana kon karai edo mujo adi kangas na ajime amu kianne pola kerengeze kato la tetanus oni jeno ni keroki duwe urun edo liko kila isabiti ni kanyape ogeune te mukenge zinyo adeka ngin kiangole bakabe tetanus toxoid vaccine akebolo be iborne bede ayuaroni ni se katolanyo la tetanus angoro ne potiete edo taimata kia ichuma kine kia la tetanus de mama ikase duwele urete kesi edumla dekana anyo na tetanus so angoro na po yuarango narango reportunete odumunte katongon konyo ni kilio naramo ni potuni ere kato lidum no ni rokone dit nesingoni boni ngara kinoni konye katongon jeno ni kere akawni kare tomon udona ke gongo akwana kon so akepolobe kode sinyiko kini kilioko one ri kilioko ekoto ne da adomote katongon de kasina che toja dumete katongon yes proja dumne katongon bona dumuje kato echebo bo idari beroni sabitini yare edo koji dumne kato lanyo la tetanus era rebo ni jeno ni etapit noi only kwane bedo na do kabunere lo sona gara kor edum jajimi so da era talo mara jimi ngin mamje dumte katolo so kutoma uriante na boyki na imuro kulwangale ko soroti tenesi oponi sekunere Dr. Ogwal Daniel arautulo ikopari ejana kinelo atukotukangen kaneje Dr. John Wilson etolulolem erai Apollo na cholonglo atukotukangen na ka Uganda Medical Association Koteso branch anatupiton kwana Dr. Ogwal Nesi Dr. Aguti Mary erai na iswama ilaije Adexna Apollo na Amuria district. Okay, thank you very much. Kanwa TV is Felix Osujo Kosorod.